Are edisino dokol kainan bege nai tongmani nung ti prasange bai tongtok tong. Dini judi seng khasiang kang saka wa mosomoi mukti kogoi ma kaban chiri kogoi. O BJP habang phaikyang kai edisino tor mor kai sabainani soryanto chalu gui tongo. Lamsogo notice binai tumai jota hasani lukurong no ang tongo politus nong logi haina hai tini sing pungkasan jarawa nakomone Koklam tui haina hai atu baja piuka no joto no saimano buskango TTAADC chongmari te bisi sal kerika tini ya pawo awal tini tabo kebang maju job tunduk bodol ni bukak tui joto no dan jani bodol no karak lainnya bagai kola lo kolayo joto no sabu keplaying no sabu ba taisa TTAADC habang ngatuk no BJP bo atas tes sito atas setlangi keplay kanane সাহই দङ yang di pramotabo atas ta sito 24 hoite 25 ta sit lang keplai nani kha kalai ja pheba aroni bisingono tini jeng ya Koklam asuk mani ge belanyo nangkuk mani Koklam jeng saimano tabuk jeng ya tongoi tongmani TTAADC o jeng tongoi tongmani o area o pheba tabuk BJP roni bakatai salkisa segang no manifesto kai wi dijaka borok hapango phaiganga tamo khlainai eba tamo samu khlainai aroni bisingono kaisen nangkuk mani topic tongo TTAADC na sebai TATC senamui senamnai hinai boroni phaitinte jenung mani abro teinyo jeng Koklam ba asuk laikya 12 arsigat constituency candidate ki pramotha bodol ningai boromnang sar James Deborma bai jengtini phunga atuk laikya ga sar nona puleno lamchogo notice TV habano gosa Laikya hambai sini Northeast TV channel no tai nai tongne joto ani rangsak ni mare kising song rangsak ni ma fasong rangsak ni joto lukurok no hamjakma tai chobani chibai Northeast TV ni ungi nai sar sagra de bahira tong Lai kaham positive lukurok ni hamjakma lukurok ni support mane nukna always no sung positive khaina tabi himi tongo sudu time simi se baki date simi se baki ti pramotha applying nani sal sampa kha haisi sar poila o arsigato nan candidate ni family yaglo lukurok no bahike lamsoka je dino ani name declared kha ti pramotha party ni as a candidate sange 12th number constituency Ramchandrogat TTAADC ni nai ang expect khaimiya lukurok ni support public ni hamjakmu asake manan hne but je dinang 25 tarikh nominations ni bagi faikya je babe bororok bangkha abo proman khaikya je lukurok ni hamjakma lukurok ni support bubagrani proti busuk jorati tong prai 15,000 plus borok nominations ni dino fai ang be logi rekha tai adini simino joto news channel rok joto public rok joto lukurok Ramchandrogat ni declare khai rekha je fainai 17 tarikh april ti pramotha jes kapono Ramchandrogat to applying sinai aro tai kunu kokri kha haisi sar nangoro keplai mon yaglo lukurok ni bagai samung tangani babai wan suta যেদিনও কপ্লাইং ও আদিনি সিমিনো সং একটা যত বিশিনি বড় বা আচুক নাই সিনি লিডার সব আচুক নাই তাই আবনো সং ক্যাটেগরিক্যালি সং সাইনাই হাইসি সিনি সামুং ন ববো এরিয়া ও লামানি বুসুক জরাটি ইম্পর্টেন্ট ববো এরিয়া ও তামো ক্রুশিয়াল আবো হাই সং রেড জোন ইয়েলো জোন গ্রিন জোন খাইয়ে সং আবনো সাইনাই সাইমানি পরে যে মোস্ট ক্রুশিয়াল নাংকুক তংমানি আবার অন্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি রয়েছে কাম সামু খাইজাক নাই তাই যে ইয়েলো জোন এবং গ্রিন জোন আবার অন্য খাই সং স্লোলি কমপ্লিট খাইনে ইমপ্লিমেন্ট খাইনে হাইছি সাত মিন ও কনস্টেন্সি তো ওয়ার্ড নি যতন সেলাই কতর পার্টি ni bising tibe candidate tongjak borong David Deborma tai nang khorot ti pramothani YTM ni general secretary tam hinai singho no talai huma englai tongka o jaga pheba no bisingo sar jengjal ba kebeng mo ara seleke না আবো হাইতো কোনো কেবং মুখরে নাই দি পলিটিক্যাল পার্টি ও সিনি অপোনেন্টস বাই যে বাটাইনাই রক অলওয়েজ no abo kha kheklai mani tongoi no mano ideologically different ngi no mano one suk mani different ngi mano prochar khai mani different ngi mano but ang kha khayo
are different abo violence to converting a kari sung positive babe lukorokni thani soginani dorkar lukorokno nini wansuk mung tamo nini nahar mung tamo nini imang tamo nini party ni tamo ideology nini party ni tamo demand abono base khaino lukorokni khao thange chawo naki violence ni bisingti hatred ni bisingti kaisa tai kaisa no haino silsa mani bisingti nei angkai mone khaya always no love politics sungma khaine positive politics ma khaine and development politics sungma khaine haisi sar sinta jora conversation terus namanya poin habla nyai abni sei sigang sar kaisa sumung tongo buskang ni phainai 10 tarik April jora IPFT bodol ni ingai je tabuk mantri tongo tongne borong nang shukla charan sar bobo samani tongo nangkhe mantri ya karlainai phaidi norbo MP ya kari onkhori phaidi jotono thanjang ge chaba khaini ni je tabuk sawai jamoni sar norong ti prama tha bodol ni bakak dile abunoti kaisa wan sumun otore tong sar nai ne di শুধু মাত্র কক bai simi sakaino abo ungya kok sama bai ground reality o gedalna nau lukurokni poito sobaya kare gedalna nau ei IPFT no 2021 जों जेफोर थानसानि मारि बुबाग्रानि बिसिंति सारा त्रिपुरानि तिप्रासा जत रिजनल पॉलिटिकल पार्टी न एकटा प्लेटफॉर्म फाइदि नै आर आ टाइम फाबो फाइक्या त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी सबाइक्या NCT सबाइक्या IPFT त्रिपुराहा सबाइक्या एन IPFT जे आ टाइमनि लेट सिनि सार NC देबरमानि नेतृत्व रुइ तंनाय दं बरगो जॉइन हैक्या एंड ऑफ द डे साबो दुकार खालो करकनो साबो थानसानि कागै थांका IPFT नो कागै थांका किंतु तिनिबो जों बिफोर द इलेक्शंस मेनी टाइम्स इन हिज हाइनेस महाराज थ्रू मीडिया थ्रू कॉन्टैक्ट थ्रू बरो पर्सनल 1-to-1 डिस्कस खाइनो दं बरकनो जे सी ऑफ फाइट आबो जाति वर्सेस पार्टी नि फाइट जत जाति रक जों थानसा मांगनाय नै किंतु IPFT नि तरफ थेके एमन पॉजिटिव रेस्पॉन्स जों मानलिया नरो नुखना एंड ऑफ द डे instead of discussing with the Motha party they have announced their candidates nga o je khaimani abo I think je ko borom gana montri saitongo a ko reality o milia haisi tini the Motha party BJP by alliance tongmani sottebo onek pressure bill khaijakmani sottebo delhi o busuk jorati chap rajaka haipano His Highness Maharaj Lukurokni bagai, sini borokni bagai, hamkraini bagai. He always choose first his people, then party haisi. O je His Highness Bubagra, sini jati no choose khaimani, obono praman rekha naiji. Buskangni TTAADC election no the Motha alone 28 seat contest khlai tongo without alliance with any of the political party. But senga time IPFT high party by alliance sengja khangangkai it would have been better today joto tiprasano sungkaisa good message dohormang khumu unfortunately one side ni chai tokmani hamjakma abo successful nya hamjakma o kunui digi nino hamjak mungnango hai hingkaise a relationship khlai manu kintu ek side dige hamjago एक साइड दिगी चाजागो ते काइसे दिगी चाजागे बा हमजागे हंकाय आ हमजाग मा खरक निनि रिलेशन अंगी मानिया जेता ताबो तिप्रा मथाबे IPFT इंगमानि हाय सार नरता हापांगो IPFT तिप्रा मथा BJP खरक नाम ताबो Swlaijak फेबा आरनि बिसिंगनो नरक नत ताबो 2026 नि ADC चों मारि हंका जतनो जाने आलादा आलादा खलाई बासलाय नुखा अब बाहायके सर नाइ नै दि जों we are not interested to be part of the government. We are not interested to be part of the ministry. But sini the alliance sengmani sotte tamoba. They should implement the Prasa Accord. They should implement the rights of our people. With tini the tripartite accord sign hekya. Tripartite chukti aba the Prasa Accord. Abo within time bound manner implementation klaijakna tongmani Soyung Honorable Home Minister during the campaign of Lok Sabha 2024 Sini Kumar Gato Faibo Nizi Bini Cook by Tangbai Shamani Tongu
borongso tini asek dukmani porebo implementation khlaijak yangi tongo lukurokno sungsaka see Tripura Motha party is not interested to be part of the government sung government of India government of Tripura te BJP high political party no just ekta demonstration ni bisingtei borokno sung warning remase sung nangkhangkai dopani bagi jati ni bagi anytime sung yakari faimano judi sini dopani kok jatini dabi rokno noro fulfill khayakai and all 2026 so sung sarai ke funug rukha saisung basawoi je borok sini land rights no pending khai tonibo je borok roman script ni sentiment no ignore khai tongo je borok citizenship amendment bill pass khai citizenship amendment act bangladesh ni borok no khasuk sangjagei tiprasa rok no kogmani abono sung proman funug rukha tiprasa saisung no choba khainai sini dabi no sanai tai nangkhangkai sung langma phana ari tu sung choba khainai ni no tabu funugui rakhaisi sir 6 month lai thanga 2 years kai tongka tabu implement nanglia hapang nile angkorna ni bakhade nai ni di government of India abono jawab ruthu government of Tripura abono jawab ruthu honorable home minister Jakok samani bo abo tatalda borok no jawab ruthu tiprasa accord the sign kemani in front of all the Indians medias rokni bisingte I think they must come in the front and tell to the public whether that is true really or not abo kok to borok no se sung proshno khainani nangu sung to sini dabi no sanai no to and honorable home minister no sung respect khayo regards khayo boto sung no sajak implementations khainani bagai let us wait but let us wait not in the sense sini limit the yield point of beyond limitation jorata thangtu ekta সীমাবদ্ধ tong haisi patience nibo dojjo nibo a dojjo a সীমাবদ্ধ jate laya sini sakang government of India sini dabi no fulfill khlainani ingthu aw sarga jora komba paithang sumo thangnai ting tabuk tongui tongo TTAADC mo chung o area tongui tongmani ti prasani bagi khawi toni jamani pheba chung tabuk nukha kasi bijbiro ni manifesto sar tabuk o TTAADC no change khlai TATC Tripura Autonomous Territorial Council ni je tabuk khlainani hinai boroni hapang phaikyang gai khlainani ni samani ajago chung nukha laithanai salogabo tini Tripura ni मुख्यमंत्री के चीफ मिनिस्टर सामने दङ एडीसी जतनि बागैनो एडीसी सुदु ट्राइबल नि बागै सिमिया तिब्रासन बागै सिमिया सामने सार केबो अ जागो जुनुखा बु चेंज खायदानि बा ट्राइबल वाट नॉट नॉर्जाक मानि सार आबो नाहान बमा हेगै मानले बबाय वानसु नाइ नि दि मैनिफेस्टो तो बुफ्रो kokba just before the election কিন্তু o wan sungmung long back ni simino tiprasarokni je sentiment tiprasarokno bokha bisingo BJP rok norjak a kokno to sungtini lukorokni thani thangi sai tongoyo 2016 no citizenship amendment bill parliament to abono announce khlaijakha abono bill ti sajakha table khlaijakha honorable home minister sei time ni borom gonang rajnath singh ni bisingte 2019 no citizenship amendment bill no pass khai citizenship amendment act khlaijakha tamo tongmani abo Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, tinta country ni borok rokno India o tubui citizens renani. Tripura hai rajyo Bangladesh with 856 kilometer border share khai tongo. Tindik dia north west south tai o tindik dia boundary share khai tongo. Lokko Bangladesh rokno citizenship ruoi Tiprasa rokno sokomona ni bagai je bill tu mani 2019 sengka suwi Tiprasa kokja khable. Tini angtam sana nai makai long back ni simino haksal dini simino tiprasano ignore khaimani tiprasano bukhani nori shibmani abo sunugui tongo obo to just election sekang kaisa borok manifesto karimasi go borok intention tamo honorable chief minister ba flang no sai tomble ADC ke dokhol korte hobe ADC no tangi dokhol khainani koksa ei ADC no 1967 no Tripura উপজাতি যুবক সমিতি সংসজাগৈ হাজার বরকনি অবদান tongo থৈ কসকখা langma arika bororok sabrumni simi yangoni ni kanchanpur himai kanchanpur ni simi ni westo himai
muya sane gudok sane chakhi sane joto tiprasa thansangai buma kaisani basa tiprasangai chobak khaimani pore tini a kolom tini bethai a thini bethai a sacrifice de bethai no 1984 sini Dro Kumariang Samacharan Tripura Nogendro Jomatia Roti Mohan Bijoy Rangkhol nini Horinath Deborma Bungni netite tini sung TTAADC manka o TTAADC no dokhol khainani kok sai tongo যদি ন 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার ni bisingo 7,132.56 স্কয়ার কিলোমিটার TTAADC ni khajaka abono je kono jati rokno tongmannai jathangkai 1967 ni simisum sanani kono proshno se phaya langma arinani proshno se phaya tini borong intention tamo 42 লাখ ত্রিপুরা রাজ্যও তঙ্গই তঙ্গ ani kokno ang bar every month o sawo chini tipra sani bkhawa habesa pojonto 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার ro 42 লাখ borok tong nung mizoram ni kokno sakangkai 21,000 স্কয়ার কিলোমিটার 2 গুণা ত্রিপুরা রাজ্য ni se bisi 11 লাখ মাত্র 4 গুণা sini se kom population nini Nagaland 16,600 স্কয়ার কিলোমিটার something population 17-18 লাখ Ngai sini sai dui arai guna kom population nini Arunachal Pradesh 83,000 square kilometers 8 guna kotor Tripura rajyo ni sai kintu population only 15-16 rok 3 guna sini sai kom tini Tripura rajyo ni je 28 lakh boro rok general area o tongoi tongo a boro rok jaga pungui thangka Agartala shor pungka Dharmanagar shor pungka Koila shor pungka nini Kumarghat shor pungka Bilonia shor pungka joto kotor shor pungka ekmatro TTAADC no BJP hapang tubui sebai soryanto krai joto phatani borong no danani obong kabong ni intention o kokno no sentini jaga thangi sini tiprasarok no sisadi bujidi kha phirok sidi ni sing bujugui tonguyu tini norok nukhana manifesto wo je manifesto borok ni imang khlainani bage kaisa simung blai hai potro blai hai a jaga se direct sei tongkha Tripura Tribal Areas Autonomous District Council liya tabukai Tripura Autonomous Territorial Council o tribal ward boro thang o tribal ward boro thang autonomous body abo to tribal rok ni bagi se sanamjakman ble tini tribal no sabai je soryanto chalok tongmani tini jorate tiprasar bujiakai salsa I hawa mukdei klaye chiri khoge wa mochomoi ma kapnai a kokno sumptini bujuk tong itihas onek bol khaika 1953-57 o judi tiprasa bujiwoi bukhabai wan sumumbai singklaike tini o bipod phagila kumu Home Minister Soyong Gobind Ballabhan Tripura Rajyo Paino Paika Tripurani population Bangladesh ni borok paima bai influx angma bai ti prasarok salsa shipping kaina sudu jaga tongla kha ina taimo 5 lakh Bangladesh ni paine rok no Madhya Pradesh hai rajyo ship kaina bage proposal repaika gosika saka uduk nakha tamungka sorgiyo dosoro Deborma sar jotono borom khai tiprasani খুব tall and heavyweight leaders haisi tini bono pojonto bandi oi brainwash khaiye Dasrot babu nini joto tiprasarok no tui andolon ma khainai 5 lakh Bangladesh ni borong no Madhya Pradesh ho kangkai buskani election no CPIM hari sinai ni tatal sawoi সারা ত্রিপুরানি তিপ্রাসারক no Thansa খাইয়ে আগরতলানি চিলড্রেন পার্ক গানো ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে উদ্বাস্তব আগমন চাই হা করি রকম হামা বাগনাই রিফিউজি আগমন চাই সানরেকা সাবো ও ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে নি চিরি খকনাই রক তিপ্রাসারক তিনি চিরি খকমা বাগে ফাতানি হানি বরং নারাগি দেখাছে তিনি जों जोंजालो कलाइखा Congress ni time phaijau di langon jar bumi tar ni andolon sabo khairka tiprasarok ni bisingti khairewe হাজার tiprasarok morsora hai jagarok ni jagarok ni uchhet khai norjagi rohorjakha saboni bul tiprasani bul tini 2026 IAS officer tongo tiprasani bisingo TCS officers tongo
PhD holders dong, engineers dong, everything tongmani sottebo tinibo ADC ka dokhol korte hobe ni phelang phelang sajakmani porebo BJP o thangi mosai tongnai tiprasa tongle ADC hapang selaine ini mosai tongmani chungnuble are ADC no dokhol khainani bege nai tongmani nung tiprasa nge bai tongthok tong tini jodi seng khasiang kang saka wa mosomoi mukti kogoi ma kabanu chiri khogoi o BJP hapang phaikang kai ADC no tor mor kai sabainani soryanto chalugui tongo are du onyo state ona ge Jammu and Kashmir hai tini article 317 bisinte sabai sibjang mano nukha oba haike je soryanto chaluk tongmani kha sidi wansukdi Thansa indi chabao phaidi o kokno sung tini chiri kogo saw borok saw obono obo o kokno joto tiprasani bkhau soguya sak joto tiprasani thuye soguya sak sung sanani daito and sung saithane morasni je warriors rok haisi sir paithego tamo kokasani musung kabangma tabuk tiprasali dar hinjanai rok khaklabo kolomberi export gere teiguri tongnai rok siu je tong shai je tong abo to saimin je sir abo borok sisinai pheba tabuk bo or jaga bono kuluglai tong moni jin tiprasa rok agini simino thokai jaglai oro sokai ka tam kokasani angkai no party no sung torjak mani se jati no torjak di jati tongai se party tongnai jati tongai se nini rajniti tongnai jati tongai se nung rang pusa jinani kokwan sungnai nini jati sikri hingkai nini somaj sikri hingkai party kuno lab kori ang sanai tini ni sini tiprasa rok no party hine khasi gai jati no ta phalsi di party hine khasi gai nini amani kok borok no ta sokomo sidi party hine khasi gai nini hani odhikar no ta kemajak sidi party hine khasi gai nini tiprasa ni thinang no ta sokomor sidi o jorao sung Thansa mangnai rang puisa no wansuk yakare dofani bagi wansuk di Thansa di karon sung Thansa jodi tini tongyakai salsa tiprasa rokni bipod hanyang to itihas hai rekha tini future o thinango jora sujuk tongkhu tabuk bo paiyakhu Maharaj no kare tiprasa no hamjak manai kre norono compare khaini ekdigi Maharaj tai kaisa digi kubuni dofani leaders Maharaj da hamjak kungno kubuni dofani leader obviously Maharaj hamjak nai je Maharaj sungno Thansa khaye hani odhikar basani odhikar tiprasani odhikar nani bagi tini joto bini tongmani sottebo yakari tongo o raja no tini jora riya hangkangke sing samno jora nai tini o jora wang lukurong no konyani musungo kubuni dopharokni soryantra o kubuni dofani je brainwash khaima jagao ksaya kare Thansa ni mario phaidi jora tong sini joto odhikar manai haisi oh sir bela na hambai ki notice tv jore tongai lai hambai khapani dahote बहुत song na rokhlai mankana srai tin borong nang sar james ni khoktai tirprani history rong na borrogi saikhanarika tibra sarok boro tongmani boro sapakya theba tabu buskango tamong na ni thangai tong ojoro khasiya kai ojoro yapri ram yakai obona saka ga tin baga sunna jona hambai khulumbai